Jotonon Khulumkha ni channel o tamung no rani channel no subscribe kalayo kung ka subscribe kalay jang ketal job advertisement te online information related videos na monorong ni bagay angkay phadinai len tini kaisa ketal job advertisement omong kangkay Tripura haste niyamo Bangalore ni gangkay je candidate interested tongnai ready qualification tongnai naidi noro paithak joratoi gangka amo sajak kanai ditamo gas turbine research establishment Okay, Ministry of Defense, Government of India, Ministry of Defense, nadi Defense Research and Development. Okay, oro sajak nadi tamo Junior Research Fellowship talangnai oro Bangalore. Okay, boni date advertise rezaka 24 January 2021. Among nadi Defense Research the Development Organization. Gangka jagao nadi tamo tamtamo telangnai mechanical manufacture material control computer science tei electronics stream borongno telangjangnai angge je qualification tongnai interested tongnai noro apply khlainai di angka oro sajaka nadi ikoro kaini telangnai mechanical angkai aerospace engineering oro bo kaini angkai oro mechanical kaise tongo iko quality and reliability engineer o jagao angka oro bo kaisa tong electronics computer oro bo kaisa tongo angka o jagao sajak kana di je graduate khlaijak BE khlaijak BTech porok reimana engke norong ni gate bijak angka gate je 2020 hai ke 21 no borno simi accept khlaijak nai oro sajaka angka je candidate interested tongnai je qualification tongnai boro apply khlainai man oro angke phadinai len next page utamo saka angka oro sajaka nai di 28 years angka boro apply khlaimanai te ST rongni SC ST rongni bagai 5 বছর relaxation te OBC rongni bagai 3 বছর relaxation rejangnai angka norok omono extension mon khaimano tei 2 years rongni bagai angka nai di for 1 to 2 years rogo stipend rejangnai 31,000 khlai rejangnai angkai tai 3 years norok tai khlai tongkhangka puroka 35 ke rejangnai angka oro ni naidi general condition tam saka angka oro naidi general condition sajaka naidi the selected candidate may be amo register ma khlainai angkai norok je online ko boni website link de karo thang noro registration ma khlainai registration khlaimani ulo norok ni documents rok upload khlai ready angka upload khlai kai ngana oro to fee rok nangna ni boro oro sajak ya fee rok nangla angka nori ko naidi documents rok tam nang omonoro upload khlai di documents je nangmani angka oro sajak kanai di last date of online angka 14 February rejakha angka noni shortlist khlajanai 21 February wa angka interview nai naidi March song nai angka tai selected declaration final selected nai naidi 8 March angka norok je candidate interested tongkhai ready qualification tongkhai ready angka ikoboni mail bo tongo noro thang inquiries rok naimanai tam ono ni inquiries rok tongkhangkai angka je candidate interested tongkhai ready o jagao sajaka ikonai di tam tong post tongo angkai je candidate interest tongnai to ready angkai norok tamung no tabuk panan channel no subscribe khlayo angka subscribe khlai ready angka ketal job advertisement te online information related videos na mo norong ni bagai angka tinin bagam sunung sitong jotono no